Oni isti. Ne, dobri su momci. Stani bre, Dan je oženjen. On je oženjen. On je oženjen. To je, a Fike je mlađi. Stariji od njega. Ovo je mlađi brat. Snimam, čelajte da ga stavim na YouTube. I bratića. I tebe kak se zove? Predmet se bancio, a? Koja predmet? Daj pravi se drugi. Daj, mali moj. Sada. Biće dosta jedan džak. Drvno smo, od Fiketa smo uzeli još 25 kg. I kako se zove šamar? Koliko doma ti? Za svaki slučaj, jedan džak više nego što treba. Tako. Dobro, a? Pa ti bolje si nasto pun džaka da već. Evo, gotovo. A brat, ti prvo samo ta dva napunio.